dan AC motor. Okey, kalau ikut perbincangan punya outline, kita akan tengok awak dia masuk pula ni. Kita akan tengok AC motor which is fokus kepada IM, induction motor. Kita akan tengok balik how actually this IM is constructed, kan, dia punya mekanisme dia, advantage or disadvantage of induction motor, dekat mana kegunaan dia, speed dan slip response of the motor throughout dia punya equivalent circuit yang kita dah belajar dulu ni lah. Seperti mana dalam electrical machine, dan dia punya power flow. Speed dan slip ni adalah speed dan slip. Power flow, efficiency. Equivalent circuit, kita akan tengok dia punya speed dan performance. Speed dan juga performance ni lah melalui equivalent circuit lah. Kemudian dia punya torque karakteristik lah, dan dia punya starting procedure, how you punya machine is started from zero speed to certain operation speed. Okay. Sebenarnya kalau kita belajar tentang motor ni, dia ada kategori of two kind of major type of motor, which is satu adalah DC yang kita dah point through sebelum ni. Satu AC, sebab kita ada dua source sahaja, which is DC source, ataupun kita ada AC source. AC ni dia ada mungkin single phase, mungkin ada three phase, mungkin ada polyphase. So kalau DC pula, kita tengok dia ada satu with brush, brush DC, satu lagi brushless, brushless DC lah, DC tapi brushless. Tak? Dan bila kita refer kepada brush type of DC ni, dia ada winding of shunt. Kita belajar dulu ni kan, shunt which is parallel dengan source. Dia ada separate, tak? Dia ada series, tergantung kepada dia punya kind of connection. Dia ada gabungan of series and parallel yang membentuk compound. Dia ada jenis separate excitation tetapi dengan permanent magnet. Nampak tak? Dan dia ada multiple poles which is so called servo motor lah. Dia ada servo motor. Stepper motor kah, servo motor kah. Nampak tak? So that is for DC kind of ataupun DC brush kind of motor. Brushless dia tergolong dalam DC motor juga, tapi dia punya composition dia ataupun dia punya circuit dia lain sikit. Bukan circuit lah, dia ada panggil apa, composition ataupun topologi dia lain sikit lah. So kita tak tengok yang tu, kita tak bincang yang tu sebelum ni. Kemudian kita akan pergi kepada AC. Hari ni kita recap balik AC. So AC seperti mana yang belajar dalam mesin sebelum ni, kita ada dua saja, which is IM, satu lagi SM, synchronous, satu asynchronous ataupun induction. Dia boleh jadi asynchronous motor, async motor, yang ni synchronous motor. Alright. So sama juga IM, dia bila kita winding dalam bentuk berbeza, dia akan menjadi satu squirrel cage, kan, berbentuk sangka tupai ni. Bukan sangka tupai lah, sangka panggil apa ni, tikus sebenarnya kan. Tikus berlari dalam ni. Satu wound type, kan, kita ada wound type. Dia berita ni tersambung, sambung ke source. Sambung ke source, kan, wound type. Mungkin ada 2 pole, mungkin ada 4 pole,
wound type. So seperti mana kita bincang, wound type ataupun squirrel cage ni dia akan terbahagi kepada jenis motor tu, sama ada tersambung kepada 3 phase ataupun single phase. Sama juga, squirrel cage sama 3 phase ataupun single phase kan. So dia adalah design A, B, C semua ni. Nampak tak? Yang single phase pula dia ada split phase, shaded pole, capacitor start, capacitor run, capacitor start and run. Sama kalau wound type ni dia punya coil ni tersambung kepada slip ring. Sebelum sambung ke source dia ada slip ring. Sebab coil ni terletak di bahagian yang rotate. Bila rotate dia akan ada slip ring untuk sambung ke source. Dia ada jenis repulsion start, repulsion induction, macam-macam lah. So that's untuk induction. Untuk synchronous pula dia sama, ada yang sambung ke single phase, ada yang sambung ke 3 phase. Tergantung kepada source yang kita ada. Kemudian kita ada linear motor. Selain daripada dua jenis ni, induction dan synchronous, kita ada linear motor. Maksud linear, kita ada source, dia ada panggil apa? Conduction linear straight bar ni. So this is your motor lah. Dia boleh bergerak ke depan ataupun ke belakang. Linear. Kalau yang ni dia rotate kan. Yang ni dia rotate. Tapi yang ni dia just move forward and backward. Linear. Sama synchronous ataupun induction. Okay. Secara generik, secara umum lah. Kalau dia tengok dekat motor tu, sama ada motor tu adalah AC ataupun DC. So ni saya gambarkan sebagai motor lah. Kita ada body of motor, so kita ada base of motor. Kita ada body, so this is your base. Kita represent dalam 2D macam ni lah. So this is your source. Coil tersambung ke source. Kalau DC, so this is DC lah, positif dengan negatif. Kita ada output mechanical, which is kita measure kat sini sebagai, kalau sini P adalah V darab N untuk DC motor sebelum ni lah. Sini P adalah torque darab omega. Electrical kepada mechanical. Untuk DC sebelum ni lah. So sekarang bila kita buat AC ataupun kita discuss tentang AC punya motor, nak pemadam dia. Going. Kalau kita bincang tentang AC, so the same diagram, tetapi output wire ni mungkin dia ada minimum 3 wire ataupun 4. Sebab apa ada 4? Sebab kita ada kita ada red, yellow, blue, neutral. Red, yellow, blue, neutral. Untuk 3 phase. Dan sama juga untuk single phase, dia mungkin ada 4 ataupun 3. Nampak tak? Untuk DC kena ada 2 saja. Satu untuk positif, satu untuk negatif. Tetapi lukisan ni sama je. Body, base, output. Input kepada electrical, output kepada mechanical. Okay. Untuk AC induction. So when we talk about AC induction machine, induction motor, so majority kebanyakan dekat pasaran, dekat industri, up to 90% of motor adalah 3-phase induction motor. Sebab bila kita talk about industry, they are looking ataupun focus on profit. Untung. Buat kerja ni memang nak cari profit lah. Kan, industri kan. Profit. Cari untung. So untuk profit ataupun untuk untung lebih, ni dia pemberamnya. Untuk dapat untung lebih, so dia akan cari motor yang paling murah, paling robust, paling tahan lama. So that's why they come with induction machine 3-phase. Supply yang disupply ke industri biasanya, kan, industri kan, dia supply dengan 3-phase, sama ada 11 kV ke, kan.
33 kV kah. So this is industry level punya supply lah. So dia akan sampai dalam 3 phase. So 3 phase punya, 3 phase punya motor efficiency adalah tinggi ya, berbanding single phase. Dan juga motor ni dia akan beroperasi dalam efisiensi yang tinggi bila operate dekat full load. Dekat full load. Dekat maksimum lah, rated. Efisiensi tinggi pada rated. Nampak tak? So sebab tu kita banyak pakai induction motor dekat industri. So dia punya nama lain untuk IM adalah asynchronous motor, kan? Which run at speed less than synchronous speed. Sebab tu kita ada slip. Slip masuk kata you punya motor ni dia ada medan magnet yang berputar, kemudian rotor akan follow medan magnet. Dia induce kat rotor tu, boleh akan follow medan magnet pada kelajuan yang lebih rendah sedikit berbanding kelajuan asal ni, kan, electromagnetic punya rotation. Dia akan follow oleh speed of your rotor which is a bit lower, which so called dia ada slip factor lah. So kita untuk dalam motor ni kita ada dua winding, satu winding untuk primary, satu winding untuk secondary. Kalau kita refer kepada motor, apa yang rotate dipanggil rotor lah. Apa yang static dekat medan, dekat luar ni dipanggil stator. Nampak tak? Stator refer kepada yang static. Rotor refer kepada shaft yang rotate ni. So apa yang terkandung pada shaft, yang terkait dengan shaft, sama ada dia coil ke apa, so dipanggil rotor, rotating lah. Apa yang tersangkut dekat body ni, winding kat body ni, so dipanggil stator. Alright. So dalam induction machine, EMF ni, electromagnetic force ni, transferred from primary winding daripada luar ni kepada secondary yang rotate. Nampak tak? Using inductive coupling. Dia ada rules yang kita belajar sebelum ni. Rules yang keempat. Lebih kurang kan? Okay, untuk single phase induction motor punya construction, dia punya construction lebih kurang sama. Nampak tak? Kalau tengok body of the motor, single phase ke, three phase ke, you ada body, you ada connection box ni, and you ada plate untuk mounting base ni. Cuma yang beza, you ada capacitor. Capacitor ni. Ini bukan cap bank untuk power factor lah. Ini untuk starting. Untuk bantu starting. So single phase induction motor, bila baca kat sini, kita ada shaft. Mana connection dia? Junction box ni patut tersambung dengan dia, kita lukis kan. Lebih kurang macam ni juga. This is your motor. So masukkan live, neutral. Live, neutral kalau DC lah. Tapi kalau AC kita ada 3 wire yang masuk. Satu lagi disambung ke dia ada coil, dia ada 4 coil ni. Dia at least kena ada 4 coil. 4 coil which consists of 4 poles. 2 poles, sorry ya. 4 poles, bukan 2, 4 poles. Sebab dia akan rotate, and the poles akan rotate clockwise atau anti-clockwise, baru internal shaft akan follows. So 4 coil, so means kena ada 4 wire lah. Nampak tak? So live, neutral, yang ni sambung ke capacitor. Nampak tak? Live, neutral, satu sambung ke capacitor. Sebab tu ada capacitor ni. 4 wire sambung capacitor. Okay. Okay, then you punya output adalah which is top darab omega lah. So this is your input, armature winding. This armature winding lah ni. Yang armature winding. Yang ni adalah you punya internal stator winding. Stator winding adalah
armature winding. Oh, rotor armature. Okey, kalau ikut term untuk motor mechanical lah. Yang mana yang stick ni adalah stator. Okey, yang mana stick adalah stator. So this is so called stator lah. Yang mana rotate dipanggil rotor. Nampak tak? Yang rotate ni dipanggil rotor. Kan? Yang ni stator. Tapi kalau dalam bentuk lukisan, yang mana yang supply ni dipanggil armature. Armature. Yang tengah ni dipanggil rotor. Kan? So kalau ikut di sini, yang ni adalah rotor, ni stator. Kalau circuit, yang ni adalah armature, yang ni adalah punya rotor. Kan? Beza dua saja. Okey, dan inilah dia punya komponen lah. Front cap, end cap, stator coils, and rotor coils. So this is your composition ataupun how the motor is built lah. So tadi recap balik, stator adalah yang static, rotor yang rotate. Nampak tak? Rotor yang rotate, stator yang static. So semua coils yang letak dekat body ni dipanggil stator, ataupun kalau ikut electrical point of view, this is so called armature. Dan yang ni adalah rotor. Rotor ni dia slot ni adalah connector, sama ada copper ataupun aluminium. Dia slanted sikit kan, untuk reduce clogging lah kan. So connector bar terminate dengan same material connector lah. Dia akan berbentuk squirrel cage. Squirrel cage kind of construction lah. So stator adalah static pipe, energized by supply. Component adalah stator frame, stator core, windings. Untuk rotor, no supply needed. Bahagian ni kita just induce daripada daripada stator ni. Dia akan induce magnetic fields, flux lagi tinggi, so dia akan induce lagi tinggi. So untuk motor, bear in mind that kita still follow konsep tangan kiri. You ada medan magnet, you ada current, so kita akan membentuk force. Nampak tak? So medan magnet terbentuk oleh kita punya flux ni lah, flux kat coil lah. Medan magnet terbentuk, you ada current yang supply dalam bar ni, so dia akan rotate ikut rotation of your medan magnet. Medan magnet, so rotate ikut medan magnet. Last kali. That is for single phase, three single phase lah yang tadi kan. Kalau three phase, sama juga kita ada stator frame, stator core, windings. Cuma untuk three phase, bilangan coil akan meningkat. Bilangan coil akan meningkat lah sebab three phase kan. Tadi kalau single phase, you ada dua coil saja, ataupun you ada in live dengan neutral saja. Tapi kalau three phase, you ada tiga. Three phase kan. Satu coil pergi ke ni coil lah. Sambung sini. So balik ke satu coil lagi akan balik ke sana. Satu coil lagi, sorry sini, balik ke sana. So dia akan ada at least 6 poles. 6 poles kalau basic lah. Kalau ataupun kita boleh combine tiga-tiga ni menjadi minimum 2 poles. Kalau separate akan jadi 6 poles. So untuk
construction of motor, kita ada dua jenis. Satu squirrel cage, yang kedua wound type. Squirrel cage yang tadi kita ada component of bar ni lah. Nampak tak? Kalau wound type, yang ni adalah coil. Nampak tak? Ia adalah coil. Coil yang dibelit antara dua terminal ni lah. Kalau squirrel cage, semua adalah bar. Copper bar ataupun aluminium bar. So kita ada slip ring and squirrel cage induction motor. Yang ni kita pakai slip ring sebab coil ni dia kena sambung ke external source, kan? External source untuk energize this coil untuk membentuk sebagai medan magnet, not our source. Yang ni dia tak perlu. So dia tak perlu any connection. Tak perlu any connection to the external. Tapi yang ni kena energize. Nampak tak? So this is panggil apa? Wound type. Yang ni adalah squirrel cage. No winding, consider of conductor, dan end ring untuk connect antara all the conductors lah. And the speed control using external resistance is not possible lah. Sebab yang ni dia tak tersambung kepada any external punya connection. Meanwhile yang ni kita sambung ke external, so you boleh letak dekat sini resistance untuk you control. You boleh control punya resistance ni untuk increase ataupun decrease dia punya kekuatan rotor punya flux. Possible to add external resistor for speed control. Nampak tak? Dia menggambarkan bagaimana squirrel cage tu diberi nama adalah bila letak, bukan tupai kan, kita ada tikus lah. Bagi apa tu? Tikus makmal kan. Okay. Squirrel cage rotors consists of cylindrical in shape. It has slots dalam dia punya pembinaan itu. Are not made parallel to each other but skewed. And saya nampak sini, dia patutnya kalau ikut ni kita just cross perpendicular ni kan, tapi kita slanted sikit. Tujuan dia untuk prevent magnetic lock of the stator and rotor teeth. Kalau dibuat macam ni, bila dia berhenti, you nak mula balik, dia akan stuck. And to make it smooth and quieter. So sama ada kita pakai aluminium, brass, tembaga ataupun copper. Ataupun copper lah. So untuk dia pembinaan, the rotor conductor are permanently shorted by the copper or aluminum ring called end ring. Ini end ring ni. Kan, dia ada permanent, dia ada copper ataupun aluminum bar ni. Yang ni kita punya core, bukan solid iron lah. Kita ada laminated iron. Setiap lapisan ni dia macam bentuk disc lah. Disc ni, antara disc ni kita laminate. Kan. So kita akan susun, rapatkan. So bina kita punya bridge of conductor. Dan kita terminatekan dia dekat ujung ni. Laminated sheets, letak conductor dan end ring. So dia punya pembinaan tu kita akan brace the end ring. Maksud kita lekatkan bersama dan kita ketatkan lah. To provide mechanical strength to form a complete closed circuit to resemble the cage. That's why it's called squirrel cage. So due to the permanent bars ni, permanent magnet ni adalah, bar ni adalah permanently shorted by end ring. So the resistance is very small. Kita connect semua, terminatekan dia. So resistance untuk copper ataupun connector ni adalah sangat-sangat rendah lah. So
kita tak boleh nak tambah lagi dah external resistance lah kat sini. Sebab tu kalau you run dengan keadaan dia shorted, so losses akan jadi sangat-sangat tinggi lah, ataupun run waktu dia stuck kan. So macam saya cerita tadi, untuk connection slip ring type, so the internal construction tu adalah coil. Nampak tak? Coil, 3 phase coil. Coil pertama, coil kedua, coil ketiga. Setiap coil kena disambung ke external, red, yellow, blue. Nampak tak? Kan? Red, yellow, blue. Untuk energize dia punya coil ni. So in between this coil kita boleh letak adjustable resistor untuk control how much current yang disupply ke rotor ni. Dan untuk supply kat luar ni kita kena pakai slip ring. This is correction of slip ring. Kan? Semua you punya coil ni dia akan timbul sini. Satu red, satu yellow, satu blue. So ni akan di touch oleh you punya external brush ataupun slip ring lah. Nampak tak? Ada brush ni untuk sambung ke source. So dia boleh sambung ke what so called positive negative terminal DC, boleh sambung ke AC. Ulang lah, kita nak rotate dia alternate ke ataupun kita nak jadikan dia satu arah, so terpulang. Dan kita boleh sambung sama ada DC ataupun AC punya source. So apa tujuan kita letak external resistance control? Satu untuk speed control, start and stop tu. Satu lagi untuk overcome dia punya ataupun untuk control starting top. Kan? So the three terminals are connected together to form star connection. Okay, kita boleh external connected rheostat, dia connect together dalam bentuk star. Dalam bentuk star. Bentuk star lah. So the brush are used to carry current and from the rotor winding. The brush are further connected to the phase star connected resistance. Star resistance. Dia bukan saja kita sambung ke source, kita boleh sambung ke, kita terminatekan dia bersama-sama. Tujuannya supaya untuk control internal punya resistor ni. Kalau kita nak bentukkan dia jadi synchronous motor, kita sambungkan dia ke source. Sambung ke source. Kalau kita nak operate dia sebagai induction, so kita just terminate all of them together. So, dia akan behave macam squirrel cage juga, tapi dia punya internal resistor kita boleh control. So this is the slip rings punya construction lah. Ni nampak kan, dia ada bahagian ni rotate, yang ni dia akan clamp, tapi dia boleh move lah. So this is your external resistance. Dia ada heat exchanger untuk cool down your external resistance punya komponen lah. So apa berlaku dalam when you pass AC current to wire, they will alternate of backward and forward punya waveform lah. Bila you ada current through a wire, macam kita belajar baru ni, wire ada current masuk, so kita genggam tangan kiri kan, genggam tangan kiri. So when the wire carry current, so akan ada medan magnet, and north dia akan masuk ke sini, which is south. Kalau current tu ke atas dan ke bawah, so dia akan bertukar lah, north south, sekali jadi north and south. Nampak tak?
Betulkan jadi positif, kemudian negatif. Positif, negatif. Positif, negatif. Alright. So bila the strength of magnetic field also change with amplitude of current. Kekuatan medan magnet akan bertambah bila amount of current bertambah. Alright. So bila current tinggi, so you punya flux akan meningkat. Bila ada current masuk, flux akan meningkat. Medan magnet terbentuk dan flux akan meningkat ikut you punya kekuatan currentnya. Untuk nak tambahkan lagi dia punya kekuatan flux, so you boleh combine the wires. Macam kita genggam kan. Kita punya jari ni ada wire masuk. Untuk tambahkan lagi kekuatan medan magnet ni, apa kita buat? Kita windkan banyak-banyak. So dia genggam banyak-banyak kat sini. So the intensity of flux juga akan meningkat. So if we create two coils opposite to each other in stator frame, connect them together and pass through the construction, we can create two poles. Alright. Ini diberitahu kata, yang ni winding atas, kan, winding atas, yang ni winding bawah. So ini tersambung, ini sambung keluar, live to neutral. Kita ada alternate of current. So same goes to this composition. Yang ni jadi north, jadi south, kan? Ini jadi north, jadi south. Alright. So north and south, magnet ke sana. Bila dia berubah ke arah situ, sediakan alternate. Atas akan jadi north, bawah akan jadi south. So untuk menghasilkan medan magnet yang berputar, kan? Tadi kalau ikut dia just up and down. Untuk menjadikan medan magnet itu berputar, so that's why kita sambung macam ni. Alright. Red, satu poles. Yellow, another poles. Set of poles lah, dua poles kan. Blue, satu poles lagi. Alright. So you akan ada red, yellow, blue punya poles. And adjust the red, so medan magnet akan arah atas. Then you adjust yellow, medan magnet akan tukar arah sana. You adjust blue, medan magnet tukar ke arah sana. Nampak tak? So dia akan repeat ke sana, ke sana, ke sana. So it end up medan magnet akan berputar arah macam ni lah. So itu adalah initial rotation of magnetic fields. Kan? Bila kita letak rotor kat dalam pula, yang luar dah berputar, kan? Yang luar ni dah berputar. So kita letak kat dalam ni satu rotor kita, kan? Apa jadi ialah dia akan ada tarikan. Satu, the external coil akan energize the internal rotor. Macam transformer lah. Dia ada transformer, kan? Primary, secondary. Bila yang ni energize, dia akan ada magnet, kan? So dia akan energize the secondary. Secondary. So yang luar adalah primary, yang dalam adalah secondary. Kan? Secondary juga akan energize seperti mana transformer ni. Cuma bila transformer dia akan induce current masuk ke load. Dia akan measure RL ada voltage. Tetapi yang dekat sini, selain dia induce, dia akan juga menarik you punya internal poles ataupun internal coils tu, yang dah di-energize dengan poles tu, supaya mengikut you punya external of magnetic fields rotation. So dia macam ni lah, macam kita punya konsep motor kan. Dia ada magnet, current di-induce, so dia akan follow you punya force. And force align with the external rotation punya magnetic fields lah. So dia cerita lah macam mana kita dah belajar sebelum ni. The process of energization of you punya internal poles.
Okay, boleh tengok how the concept of slip ring dan basic induction motor dekat link ni nanti. Dan kita boleh tengok balik advantage of this induction motor. Macam saya beritahu lah. Dan sebab apa industri pilih motor ni, induction machine ataupun induction motor ni, satu ialah dia punya cost rendah, tahan lama, so tak perlu nak beli banyak kali. So that's why become the most chosen motor lah. Dan kita tak perlu ada wiring lain untuk connect you punya shaft, internal shaft tu, just dia tak perlu macam slip ring lah. High power to weight ratio, sebab dia boleh operate pada dekat maximum rated of load, so dia adalah motor pilihan lah. Low cost, easy to manufacture, maintenance free, kena pakai buang lah. Tak boleh pakai, tak boleh repair. Dia repair lebih cost berbanding beli baru. Disadvantage of this AIM adalah essentially a fixed system. Dia tak boleh nak ubah dia punya rotation. Dia akan just rotate ikut speed with some slip of values lah. Speed dia akan rendah sikit berbanding dia punya elektrik punya frekuensi. Sebab dia bergantung kepada electrical frequency punya ni lah. Dia boleh control hanya nanti pakai VSD. So that's not a problem for industry lah. So untuk variable dia punya speed, kita pakai VSD kata. However, VSD ni is not an issue because kita boleh pakai inverter. Pakai static switch, it will become low loss. Dan kita ada beberapa control strategi yang baru, microprocessor ataupun DSP pun boleh digunakan pakai untuk kawasan yang memang kita nak control speed. Ada contoh application kita boleh pakai ataupun dia pakai dekat paper mills. Ada untuk gulung ni punya ni conveyor belts kat airport kan, buah motor kat tepi ni dia akan rotate conveyor belts. Roller table kan, pulleys, boiler, feed pump kan, ataupun ni lift, elevators, dia pakai AM kan, induction motor. Kita nak speed yang berbeza macam conveyor ni kan, dia tidak run pada 1500 2000 rpm, kita pakai gearbox lah. Panggil apa? Reduction gearbox untuk reduce speed tetapi tingkatkan torque. Dalam aircon system pun kita pakai kan, dekat kompresor ni. Kompresor kita pakai induction machine, fan motor, ada yang DC, ada yang AC. So kita ada external unit, kita ada internal unit, kan, semua ada pakai induction motor kan. Dan untuk yang terkini mungkin kita combinekan induction motor dengan processor, dia pakai jadi apa? Inverter lah. Dalam EV pun kita ada, kita tak pakai DC, mungkin kita pakai BLDC, mungkin kita pakai induction, tapi induction ni mungkin kita pairkan dia dengan variable speed drive punya controller, so kita boleh power up you punya EV. So the lower cost of motor being applied, the lower cost of EV can be created. Sebab EV ni dia kadang tu jenis pakai buang lah. Sebab cost of EV ni dia banyak pada bateri kan, bateri ni lah. Bateri ni lebih kurang separuh harga kereta. Dan bila bateri ni dah out, nak beli bateri baru, baik beli kereta baru. Sebab tu bila bateri pun dah mahal, cost of motor pun kita just design supaya once bateri dah out, sekali dengan this machine pun recycle lah. So banyaklah application of motor induction ni, you boleh tengok dalam agriculture, commercial, residential, transportation, RE, mining and drilling, healthcare, construction, beverage, textile, pumping, chemical, petrochemical industry, energy sector, banyak pakai induction machine ataupun induction motor. Induction motor ni banyak ke arah motor
dia jarang kita pakai untuk generator. Kalau DC kita banyak pakai generator, kita generate DC, convert kepada AC, whatsoever lah. Tapi kalau induction, banyak kita fokus kepada kegunaan sebagai motor. Sebab dia lebih efisien ataupun lebih panggil apa? Robust dalam aplikasi sebagai motor. So dia ada class of motor. Kelas ni untuk segregate ataupun asingkan dia dari segi kecekapan, penggunaan tenaga. Alright. So dia ada kelas A sampai kelas D. Kalau tengok kelas A ni, mungkin dia ada normal starting torque. So perbezaan ni mungkin pada torque, speed, tak ada lah, efficiency. Alright. Kalau kelas D, starting torque paling tinggi, higher starting torque. Kalau kelas A, normal starting torque. Alright. So membezakan dia macam itulah. Dan kita ada 5 kod. Saya tak? 5 kod sebelum ni. So yang ni membezakan dia punya starting current. Starting ni macam mana. So this is the difference between the machine. Untuk kalau nak pilih, so beberapa spek you kena tengok lah. So biasanya spek-spek ni dia akan list dalam you punya data sheet. MSD, manufacturer data sheet. Macam you belajar elektronik kan, kita ada data sheet. So MS, manufacturer data sheet lah, MSD, MDS. Okay, kalau dalam motor ni, induction, kita pernah tengok dua ni, spek dia ataupun speed dia datang dengan satu parameter. Nampak tak? Dia hanya bergantung kepada frekuensi. Poles ni mana sedia ada dekat ni lah. Dekat kilang kan. Dia datang tu berapa pole, you just beli dekat company ataupun dekat manufacturer, supplier. You hanya boleh control speed bergantung kepada speed yang you induce to your motor. Nampak tak? Sebab tu speed hanya bergantung kepada this parameter which is 120 F over P. Ada 4 pole, 50 Hz, so that is your speed lah. Dan dalam bentuk ni RPM. N ni dalam bentuk RPM lah. Rotation per minute. How much rotation per minute. And synchronous speed dalam bentuk rotation per minute. Supply dalam Hertz, number of magnetic poles, sama ada 2 ataupun lebih lah. Okay, that is your magnetic speed. Magnetic ataupun synchronous speed. How about your motor speed? Motor speed adalah Nm adalah 1 minus S of N synchronous. Alright. And motor speed adalah 1 minus slip of your synchronous speed lah. Ataupun ni lah, kita arrange balik kerja begini lah. How much slip adalah synchronous speed minus motor speed. That's your slip and amount of your machine. Ataupun slip ni digambarkan juga ataupun diwakili dengan slip value bahagi dengan synchronous value. Dalam bentuk persen ataupun per unit. So normal operation, the slip is between 2 to 7%. 2 hingga 7% lah. Amount of slip ni. Dia punya kegelinciran itu sama ada 2% hingga 7%. So slip juga akan plot graph kan. This is your graph untuk speed versus torque. And dia comparable, saya ingat ni. Comparable dengan DC graph, DC machine. Kalau tambah, this is speed, this is torque. Kalau tambah load, speed akan jatuh. No load, this is full load, speed kan. No load tinggi, ditambah load dia akan jatuh. Sama lah, no load tinggi, full load jatuh. Ditambah lagi dia akan breakout tu. Yang ni kalau DC dia akan jatuh sampai kosong. Kalau DC kan jatuh sampai kosong, tapi kalau AC dia terus
putus from sini. So this is your DC. Kalau induction sama juga. Jika ada no load speed, jika ada full load speed, so ini breakout. Yang ni dah breakout lah. So full load pergi kat sini, no load sini. So this is breakout point. Kita nampak tadi speed motor adalah 1 minus S jarak synchronous speed. Okay, how to change RPM to rotation per second? Boleh. Daripada RPM kepada omega ataupun radian per second, bukan radian, bukan rotation, radian per second, dia darab dengan 2 pi bahagi 60. Nampak tak? Darab 2 pi bahagi dengan 60. Sebab apa? Satu rotation per minit darab dengan 2 pi radian per revolution darab 1 minit per 60 second. So cancel minit dengan minit, cancel revolution dengan revolution, so remain as radian per second sahaja. Nampak tak? Dia punya remaining adalah unit dia radian per second. So misal katakan 1000 RPM darab dengan 2 pi bahagi dengan 60 second, kita dapat radian per second. Same goes to kalau nak tukar radian per second kepada rotation per minute. Kan? Radian per second tadi ni, satu revolution adalah 2 pi radian. 1 minit adalah 60 second. So radian cancel dengan radian. Second cancel dengan second, tinggal revolution per minute. So this is how to change from radian per second kepada RPM. Yang atas tadi daripada RPM kepada radian. Okay, untuk equivalent circuit pukul 6 dah. Equivalent circuit boleh baca balik. Kita ada dua approach, sama ada kita lukis R2/S kat hujung ni ataupun R2/S. Ya, kita pakai R2/S lah. R2/S untuk secondary. So dia adalah recap balik apa yang kita belajar dalam mesin sebelum ni. Kita akan pakai equivalent circuit ni untuk kita analyze how actually to calculate I armature. This is I secondary. So I armature, I secondary. Dan juga how much the slip kan, due to the response of speed ni, how much the slip yang kita akan dapat dekat output. So kita akan tengok how much the performance of this machine menggunakan this equivalent circuit. Dan juga nanti sebelum ni kita belajar macam mana kita determine dia punya efficiency kan, P in, P out. So ada beberapa losses. Okay, untuk induction ada dua lah. PA gap dan P generated, PA gap, P out kan. So yang ni kita tengok efficiency, yang ni tengok performance, which is torque dan juga omega kan, torque dan juga speed. Menggunakan equivalent circuit yang sama seperti mesin. Efficiency kita tengok power flow diagram sama seperti mesin juga. So boleh baca dulu, kita sambung balik hari Jumaat ni lah, insyaAllah. Okey, ada soalan setakat ni? Tadi sih.